Oke, sunong kasuwaban, madadid insanan, kanaw misis na kapod isuang sambayan. Kinarahingan o sundo isang kerjaan sorga, konsikaw da insan pakago kasuwaban na bayan no. Katilambus kagoy haid magisi sa isuang gat panambarasan, panatalayanan, karait dot paingkuroh nangko at karalanan dahay sebagai pananud no. Inagi mamuruan da isuang gat kayanan di manu patumbayo madahay. Tinasambayang dahi isang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sunong kasabon kumana tidak insanan tumbayan ako dot oto ko mantad dot panghakan kinorohingan gisam kasabon bayan nga insan pod kapag yampay to kakago. Paimpasih kasari to ko po kapuriman to ko po dot songkuro kasonongon kaudiponon nga purimanan ni kadaw dadamot dot iswanggat pagindalanon datid hinggo na po kinenan datid tadaw da bayno. Ang bayno hari persiapan tumaguang takanon dot ay tadaw sabat dot apo pira-pira patimpo demantad dot bayno. Kasuabon na po bayno nga ilo na po tulo panambarasan dati nga kampis barahit nuno hada kayo ay kamoyan dat tay ka araytan na pala kampis barahit ka nga nuno hada kayo kumbalot na purimanan da kampis barahit. Ino pa idahad no aratian na kumon da kampis barahit nga miagal ko mini ko pakisada. Sera da mini ko sandat tahilo bawang nga sanongot nawayaan tu na paguluana natulun daminay talop o kono ko ay kono ko paguluanan nga ipagagano hidit tulun idi nga ay di osanong kopiyo bo numan tubo numan karano gisambot aiso na nanu-ano no uli nga kampis barahit paingkan lagi may pakisuang talon mo sadu na panaw gisam mo na suwaban kaulit iwalay ay sanahulahul ay sanano irene kamondat kampis barahit har nagi arangaw kud panang ikutabulod dat ina poet ay sa ano nga lugu balabak ka yadi ka hari tambalot at hilo no moti dahil lugu balabak kad ay sa na ano kasyo nga panangid kagumuan na po nga kampis barahit lah it ay sa ano paingkuroh nang kudihot nakirar ko kiral berarti di nunuh dihot ay koroitan teko komuyon dat kampis barahit temaya ilo panambarasan datid kasuabon na bayno isuang dat dua na padam siam tadaw tulan kaapat dat panambarasan dat panatalayanan datid da bayno haro hiti komuyon dat itulun da magakon nga ay suot ano ilo na kumandud kampis barahit kitab na po nga karait tot pira-pira tinumungan da tagayo tulun-tulun ni magakon na pananud da kinarahingan nga yolo na pohom ay suot man diolo wonsoyo ay so paburuon diolo agumo nagitulon na magakon da tumbayaan da kinarahingan nga magalim mimak kinarahingan maya dot kaboboyuhan diolo ina pohit sambahon diolo nga tusin tanah
Amo na tanda oy, mo kipilos matulo gi. Ino po it sambahon diolo nga tusin, tanah, walay, iri nandohit ay popoin somok dilok kamoyondat penyembah berhala hingga iolo na padinga tulun-tulun dit no nga komuratag. Kaboboyhon diolo dait pentingkan diri nagi tamaha iri na di kakuaan da inapait katamahawon diolo nga mamunsay diolo ilo na padinga sumambah da kinorohingan da suway. Ilo nila kamon da kampis barait. Barabis to kay tumanud da kinorohingan nga ino pohi panananud dati nga okon ko popokitod tay ko kosondoton no po daw nga okon ni ko pananud da kinorohingan. Ay say di tanuanut yun di. Iyo di no pohot pananudan dati arugi to ko nagidid pempasi. Topot kalau tanda ilo pia tanda nga magaku ni mutik. Harohot ino pohi karugian dahilo nga serat ipintangaan to ko ikomundat ako ni ko alasu ko pio. Ako ni ko osogit nga ihirid pintangan. Irin nga momonsoy dat ay ino pohi anu ahul-ahul dati diri nga aiso. Asuaya no kuno la tandahad ano po manombor sam akan manombor sagi may nagi angil-angil lahi lalikod. Oke. Jadi atopot no dot ino po momonsay dati pensuang tokolo komoyon dot ay nulad di. Mila naboborosan dot papakita-kita nalo bagi. O kita toko pananu da kinorohingan nga ino pa ikaw boboyuhon dati kon ni ko miya galid di. Magakun toko da pananu da kinorohingan nga ngaran no it boros na tomod. Ay kau bukan SD kay itu kan ditambalut. SD nagibadati nga kahari nga. Hari nga bo hirihit it agati di diri. Tay ko ako ni ko magakun to ko nga nukatulun ay isyelo nga harian nami boday isyelo boh ka. Nga ino pohit ay kaboboyuhon ipawon sayon dati nga ay kapiontok dot ay korohyan do kinorohingan. Ilo nanday kamoyon dot ay iati no po nukadhilo ino pohit tulun da miya galidi nga milo dati borosan dat penyembah berhala tay ko tulun dat nakamuratag. Okay? Amo na tinumalib ka daw amo na tumalib iti kamoyon dat sumambah tokotusin tanah nagi walay. Kamoyon na po itong pinay nga ako ni mati ko sa takato it mogasis nohot kapolidon to ko ako nako kamoyon da imogalisun ila pangakan-ngakan nga nabura sa hitid ila pia kausinan kahaharan tanah dati walay dati nga milo hidot manumpalid milo mangimbayat dati gisaw mindod aray tantokod tulun na nakamuratag nagi sumambad kinorohingan da suway. Naritan nagi dahitid gumu atulun dat papasurat tangaran daw isuang dat buku sidang buku keanggotaan papakitad ilo na padinga tulun dat atumbayaan na kuma kinorohingan nagi atumbayaan da kitab nga ilo na pamadihom penyembah harta benda inuman da kinorohingan da patumboy o kumadiolo.
hinggod ino padi kahaharani did ipinataha kumadiolo nga apatut ino padahi tamodon na kinarahingan nga iolo na dai sumilih det monokadung da pelayanan da kinarahingan nga hinggoh nagidi det iolo na padim okon ko papatumboyo idi karahian da kinarahingan nga ino padi kahaharan det pinorikot da kinarahingan kumadiolo nga man nagidi diolo siliho det kinarahingan diolo irine kamoyan det sumambah det kinarahingan na suai teko mamon kah pono ka kinarahingan nagidihit patahakon da kinarahingan montok kot kantakan da pemagunaan iti man nagidi dilo uramato hinggad ino paday pentopot nga ino pa mandati uramato nga kinarahingan nga sorohon na dati det hinggoh na pohit mandati pawonsoyo o kita kinarahingan o ilan di siyo hirinondod man di siyo pasurato it pengakuan palsu dati asaraw takapod antakan dit minonorimo takod baptisan manahak tokos sokodung nung kadijanji baptisan ait mamatos ko'y nangku dot iya na po nga menyokong pekerjaan Tuhan maya dot persembahan persepuluhan sekira pod magakun kohom kakato olongon angkat tangan toko nga sayra nagidin na baptis sumap gidid ay patut iya ti kah nga antakan na pod di minaki baptis nga amui ay so it ato kay sumap ato kay menengkiwal lahiri nga nakuro didto sayra do nakasurat ang aranud isuang dat buku keanggotaan jemaat iyati na padi nga mogolim to kadidit batos dati kuma kinarahingan sayrad oray tanilo buku sidang harapira-pira hot ay nulo di milo datid imbulayan nilot right ka buku sidang paingkuro hot ralan to komonorimo da ino pa'y sangulo ni dinga kasuang da isuang ga buku sidang ino pa'y oratian ti nga kapagulo opodju isyo dibaptiskan irih na pagyadi nga ay manundo suhu mingka kati calon baptisan uhotan nendit hopodom taluh janji baptisan kohopodom taluh na padi nga angkat tangan ngay toko tanda do iati na po nga magakun asukung monorimo idinuman uhoto sayra na pundod kohopodom taluhi janji baptisan magakun toko kandedit it pinapalambus tay ko manguhat it batas sa baptisan bah taingud ko na dilad anggota jemaat taguang kau dilo tumaguang to nendo uhotan nagyan dari anggota jemaat atau insanan orohyan to kay nangku tay ko tarimon to kay nangku ilo na petinga sumuang got isuang got sebagai anggota jemaat gereja ulu dusun sandakan sakira na pod tarimon to kayo may dati kakatolongon do papakitod ay kagayaan dati ginawa menerima dilo kakaton ngay nun dati alongon jadi man tadi di ino pa ipagagakon dati di nga akon ko sambarang iri man tadi pagakunan dati ino pa calon baptisan di nga otorim da semua angga sebagai anggota sidang dari gereja dati yadi ino pahit ay harohi kadauhit menguhot ay piro-piro ndo linaid ay
anggota gereja tokoy pemagaysyod digi ka. Oy anggota toko gaysyod nabaptis mo ti silo hingga di numan baptiso ka. Hari tu hotot di nakura tu hari tu hotot di kakuaan na po nga ino pa'y baptisan nga okon ko hirig gereja at okon ko gereja uludusun na pinambaptisan hilo gereja Tambulion nga anggota gereja ma uludusun paing kukura tu hara kajadid miya galid di kakuaan na po nga harati baptisan daerah baptisan wilayah yun baptisan gabungan. Sira na po harati baptisan gabungan nga ino po anggota gereja nga okon ko korikot nga damoy saksi idit pembaptisan. Jadi isay na di na korikotam iri no nakilo no kito iri na gindo dat sekira na po miyagal ko baptisan gabungan. Baptisan gabungan nga ay ino po hit monguhat idi nga perlu na siyad uhotan dat sekira na po pira-pira gereja tarimon takay nang kuyalat sebagai anggota gereja Uludusun, sebagai anggota gereja Tambulion, sebagai anggota gereja PMC Tamparuli, sebagai anggota gereja Likas. Sekiranya apati gereja calon baptisan. Jadi angkat tangan nyai nendahit anggota gereja Uludusun, Tambulion, PMC, Likas. Gitu. Tu iya lo nagit minagakun ino ponde mga iati sebagai anggota jemaat nga angkat tangan toko tanda det magakun toko pesuangan nilad anggota gereja dati. Jadi ilo nelo penerimaan det ay keanggotaan isuang da sidang. Suai kairi harap kaguti pengakuan iman. Pengakuan iman ko basan po nga napoju toko nagulu nga nakomuratag. Okon po ko yadi nga nabaptis tokod idenominasi dasuai secara disalamkan atau konon di makipojo kago nga pengakuan iman. Kumutalu tarimon tokod sebagai anggota sidang maya det perpindahan. Jadi ilo nadilet pengkurod ko surat ilo ngaran dati det isuang buku keanggotaan. Nga serohon na dati det ait itinopot ko surat ngaran datid isuang dat buku keanggotaan nga okon ko popok kito okon ko isa syarat de iati no po nga pananud de kinarahingan da ipentapot ilo numutiot ay no kadidon malayo kakaliruh dati da sumuno gisamo inopohit anggapan dati nga pensuang po ngaran ku dilo buku keanggotaan jemaat atau harapan da salamat ka. Koniko yodi. Ilo na po kita na diati na po nga anggota jemaat. Nga noretan da hitid panambarasan na po natalanan ko sabon bay no. Da ilo na po buku keanggotaan nga akon ko iso jaminan da iati na po nga pananud da kinarahingan di pentapot. Bahkan donore tanda hiti gumu mo titulud do pensurat tangaran Daud isuanggat buku sidang nga yelo no podihom penyembah harta benda di otopot no nga pinatumboyo da kinarahingan. Montok dot osilih dailod penyumbang ngai. Okay. Jadi secara jujur nga aku mau meminsuhu. Secara jujur it terus terang kadido malayo amisok lisok sekira nepod iyoho inapo hikaboboyuhon ko nga ano ko pihunong dat ajaran dat ay tumano di ponanudan dat tay ko hugama di igitan ko mangirad SDA kanuno sekira secara jujur lah karati tokod right ka iti ponanudan keanggotaan sera nepod apa yung ngontok ko doho dot ralan secara jujur memohon ako nod ay pengguguran keanggotaan jujurlah
Okay. Da iyo lah, ako kay lodo kayo. Sekira napod otopot memirag no ngaran dat Adventist at kedudukan kud isuang dat ay jemaat Adventist secara jujur dengan rendah hati memohon aku ngaran ku penga digugurkan. Tu irih no gimati it memirutum irih ne osilih toko nagindo dat alat torogon do memiragit tit jemaat. Ay hariana ngai mo ti dayo lolo nga ka hari ti di ba? Kakuan na po nga ino pa ngaran no nga hiri kasari nga ino po hit perbuatan no nga yati na hit penyembah berhala. Nga akon ko irihot ay pagangatan ko. Pagangatan to kono po nga kapuriman to kono po gyud apoy ngon to koralan dati no kuro di tuwongon dot ay akon nagidi sumansala gi ino po hit sayra kapuriman to kod apoy ngon to koralan dati nga nunu gya tujuan dati tidon do. I will go. Hiri bo gya komon to kat iri ngon to ko iri tomodon. Akon di ko kapuriman no po pasan sala akon nagidid aya. Iduo do ko ngaran ko ka. Akon ko iya di korohian na kinorohingan. Kapuriman to kono pod apoy ngon to koralan dati ino pay keperluan dati nga gumuli to ko kuma kinorohingan. I will go. Okay? Tilambus moy dat papaburu dat ay kerajaan na kinorohingan o manungag diolo di nangapatay isuang dat mantadi pelanggaran da dosa. Om papakitoh nagi kumatulun dat inangapalid right kolisi da kinorohingan di kolingos. Om itinaday tomodan da ino pay kausinan dati nga manguno. Ino pahit ko penggunaan da tusin da pain sala dahiti pemagunaan nga ay nairuhangay di ko boboyuhan da arat. Gisambo ino po di ginawo dok tangulun ngay nga osompon. Okay. Jadi ino po di tomodan dati nga ay popoburu to kadati pelayanan da kinorohingan. Ino pa itino nga sakirad iyati ang olomok nong kolakud to kod isuang katumbayaan nga gumuli dad ay kumakinorohingan na tomodan dati. Muntok dati it ang ogirot. Ano ilanom ogirot kapiyo ko magakundo ogirot nga ino po hipagangatan dahilo iyati na dahit monungag. Iyati na dahil mongimbayat idit ko mbolutan ngay datid nongolokud nangapalid moid kanu dahil lo gumuli kagud kumakinorohingan. Ilo na da kagud tujuan. Sayra no pod ay manguhup takod paingkurod momaguli kumadelo. Ano pa nila nung paingkuroralan nga iso no pakadaw ipanokadung dati nga maya iti kausinan. Iti kahaharan no pinatahak kinorohingan. Aku yoho milo nga milohi tempinay Andrew. Nuno na paralan nga man ko siya sukungo montok kot ay pelayanan. Sekira na pod ngon dati borosad right ko persepuluhan ngon ta kano pa imbulay iti mositar dati agumo komen ta kat mositar iho nga gumuy komen ko pasar ikuo paing ka pasar ikuo paing ka agumo komen to ko iho nga agumoy komen nga ata kayo may silih do mositar iri ho masalah dati ti agumoy dahit pendapat komen dati right ko ilot pengerja ngai patuto iya ti oto po ti bagahi komen to ko ti mo nga ata kayo makopud da sumilim mositar jadi mantadet ato kay kopud da sumilim mositar nunu hamila datid anuan dat penyokong da pelayanan menyokong toko melalui persembahan persepuluhan tunor yan dati
Deui na poe pelayan-pelayan na kinorohingan nga mereka hidup mantadidit sokodung dati maya de persembahan persepuluhan. Jadi ato koyati kanu sumili mo sitar o gumu imadadi boros. Iya dih na padihom sukungan to kadi himilo. Sukungan to kayelo. I kasap, i kakun kanu papatilam busdet pelayanan na kinorohingan hali piad ielo nga haro nagi kadaw kolomokon. Syukur na tu haro kakun dat sumuang isuang pelayanan sebagai sangulunat masitar. Oke. Gulian takana padilat tulu depan nambarsan dati nga kada takana di kampis barait. Kada takana kampis barait. Oh, misal YouTube eh. Nakagu sa nangot piramutan nila tilo. Ino po di okito dati dahilo. Kano po kinorohingan? Isay no po do ko'y tumanud doho. Pologoson no